Imamo prvog učesnika završnog dela turnira. Hvala je lopta okrugla i onda imamo u lepoj vrednosti za svakog igrača i za prvo i za drugo mesto. Koš broj 2, timovi ne zna se pripreme da budu tu. Rade i 3 patuljka i nemam pojma. Za 2 basketa igraju Borac i Blok 62, koš broj 2, pizzerija Atos i Shooting Stars. Pri kraju smo večeri na košu broj 2. Još 20 do kraja. Jedan meč, pa igri sa pobednikom meča Sportska gimnazija lopta je okrugla. A posle košu broj 2. Igrate za neki 15 do 20 minuta kako je krugla. Za koš broj 1, As Ljubime brzo žuri pripreme na koš. Koš broj 1. Igra u sutrašnjem programu. 6-1 ne se lovi. Broj 1. Eskimi i Ljubimoj brzo žuri, a u prvoj utakmici pobedila je ekipa Komicija, a blokeri i Riv. Dakle, koš broj 1. Meč Sportska gimnazija lopta je okrugla, ti timovi su na terenu, a nek se spreme posle toga As i Ljubimoj. A na košu broj znamo ko je prošao. Dakle, Borac, Sportska gimnazija, to je par one ekipe koje su pristigle kasnije. Ljubime brzo žuri i Sportska gimnazija sa košom broj 2 Rivers i Nesalomevi. Molimo te ekipe da se sutra ovde pojave. To su timovi koji igraju na košu broj 1. Da gledamo duel. Nerešeno na košu broj 2, ponovo produžetak, imamo duel između. A koš broj... Još jednom hvala svima što ste došli, hvala što učestvujete, već 10. godinu se družimo ispred Delta City-a. City Bar... Na košu broj 2, Shooting Stars Nesalo.
Pobedila je ekipa Deca Lomivi. Hvala timu Shooting Stars za učešću Deca Lomivi. Pobednik 1. Hvala ekipi Inkvizicije. Molim vas, ako ne vidite da igrate sporo, neka barem jedan predstavnik ostane blizu terena da sluša